Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki tiket ki basan spa tingka barlai spa tingka ki lalut na duk kapor arbaje no phaisngi katba ki badangsa sakhandiat tang ki tiket ba ar spa tingka bat shi spa tingka nak benta ban pej kai habaya le kai ka Shillong Lajong FC barang legit FC haduran cup ke balalong benta kasngi Hamadan JN Stadium Polo Shillong habaya keren bat ki paj ba ki bawan thiet tiket ki don ki bakershan ya ke Shillong Lajong bat ki don ki bakershan ya ke rang legit FC. Turun kau. Tentu sakit tiket bukan no, bar spa. Spa. Ba kana kono do, les spa. Spa aduh, spa. Amdan shoot. Kadu baje kadu kakut mana? San spa. Ngaruh supaya tanu ba. Mentang nena. Spa. Yuk. Sebelum berubah ni muncul. Melabun masih online kan. Mud bar spa nang non bon tiket. Lampu dah. Piu trek ne ong. Latihan. Latihan mah. Bila ada tiket. Yang dong apa teh Tiket bukan tiket. và spa Lima tiket sun ni ba. em nghi buồn perlok bay thiệt với spa Tiket sana no mentang. ada jian Beli tiket sana raja ba bila kai lajong beli. Itu perlu cara legit lah. em được mình xoay cầm das ada jian Sama. Tidur di pilihan football na. ya sudah kai kang tu Dan bok ba ka rang legit kesan. boleh Kadang kiwan ta. sau ngân Taiwan Lai senang kita. na lum pedang lai mia Tiket tu beli tiket. Ini tiket Berapa? ini berapa? Kena beli tiket. Kendai. Beli. Di kesannya no. Aduh, motivasi itu gaji asli lajang. Nah, Selong Jong barang legit itu kesan. Nangrai. Senang rai. Nangrai sebelum Ramadan. Oh, sipet. Hah? Kedua kiwan. Ani kan ngut ya bun. Bukan. Oh, Lai senang. ini dinasti Perselong. Selong. Oh, Bejuan. alhamdulillah. Cim tiket ni di kesannya no. kajing kersan jonga ta kadai ka Shillong Lajong nomor ba kumbang ihi baka streng jo Shillong Lajong ka ham klan banyak karang dajit bar bikilang ki Lajong mata ki lai le ka full set daki tu ki Lajong jong ka I league team tengah thai ka Lajong hi kan kamdan ya ka chance ban job agadi ka jing le kai persa karang dajit ka badai ka barang dai tangka local club hang ni po ka state Meghalaya ka jongi Terus tapi balik di kesannya karena legit. Long bagi kesannya ke Selong Jong nomor ba. Tadi kesan lebih besar ni tamuta. Kawat nya kersan Shillong Lajong nomor ba nadu dangret hi. Kawat ngadai fans jong ka Shillong Lajong. Actually ngadai ngayal di ngadai na sa tay sa tan. Ngadai na mau plang. Tan mau ngap stay. Kabadai ka try sinong jong ka Rang Legit Sports Club. Tang ba menta kasipat na kersan nya ka Shillong Lajong nomor ba ngadai fans jong Shillong Lajong hi nadu ba dangret. Itu kita football na. Kawat ngarong si leka football hi tang ba umdadai tan ki players tang ni si leka tang exercise mat kunto. Kedua kiwan kawan. Mentati ngia doni sawut sangut tang ba imut hiet tiket ke ba live spa ke ba san spa tang ki ong bom don shu tingi dang shu kontak perlok kum tu lesi dang don na shwe pat ban dang lawan penyo Bejuan. kaita Di ini senang. ni de na snong nong spong stay tang bang sa sha molai Beli tiket kiwan. mentang dang don tang arngot jing sang yewan ya don hadu sangut Di kesannya no. mentate jing sha nomor bang ilai ya ki senior jong karang dejet bakila kai te mentang iwat ni kersan karang dejet Legit. ha Beli kesannya ke Selong Jong. Itu bak Shillong Lajong kam klan sibun man ya ka rang dajet tang ba nilai i ya ka jing la ka jung karang dajet tang hamno musim ka rang dajet ke tera Dan perlu nih. em ni sam don prolog re tang ba long ni sultanat e karang dajet tera dang Superman bab karena dia kerja mentah. ya kata te ngim la re ben ong tang ba long ke ka bang nilai i tengi kersan ya kata karang dajet ke Ini di kesan aja yang sentang turun kopnya udah besar. na du mun sha na du kini ke bela ka na du mun sam sha ro ke kini ke Shillong Premier League ni kersan di karang dajet karem jing sha karem bat ka maulai tang balong ni tanat pat di karkom la ka jung karang dajet Bejuan. Mengi mentah dia. Dewan hang dia kesannya no.
ngila wan kublai ki pajba bara ngila wan ada na nongstoin ti ngila wan ada ni step minimir ro ngila dukia te mar bi don kam minimir ti tia medu ha Sambil pas long. samir wan minim step ngiwan hang ni ngi sha hi kala jong hi nado Long lojong. silong lajong Berarut. Ram na kalian jinga te nomor ngai karang legit karang de gatif mai kum ka jian sim ki kinang kus. Iya dom na sibir populo ya kisah lojong. Betul apa yang gitu? Kadang tang kajing kajing tenar buat kajing squad jengi ke football. Nomor ile dero ngi sing tenar ban peji. Kadang ngimnong ile kairo ngi dan kemensim ban kesan ile ki jong ki tim kamtam ki badai na po me jela me kraya. Boleh sih, Bang. Beli kisah ya ka silong lojong. Oh hai jing sha kesan yang selong Ini lojong. vlog kisah silong lojong kisah. Mentap de nomor ngai karang legit kenang ai mesin na kampai ki na kinang nomor pai i bidang pasti kene ai kene pak maka mereka tim hujang ki. Kalau dia nak dari sisi ini kali kan yang jadi kesan lagi para kisi. Sama. Dan pok berarti tim kan job sibir mah. Oh, itu. Boleh sih, Bang.